muntu w'abantu media ikiriza ntwalo mukisa guno okulamusaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate abatuli basiraamu mukama yeebazibwe. Kaire kano nenda okutegeeza nti tuli ku Seasand Suites Hotel. Seasand Suites Hotel ni hotelo mu Ibinda oba mu Busoga egemya akati. Olw'empeereza yaayo erina abakozi baayo bakutwala buli wootuuka ku Seasand Suites Hotel bakutwala ng'ekintu ekyatika bakubudaabuda. Bw'obanga obaire omaze ebbanga nga woojja tobudaabudibwa tebakutaamu kanagansi bakubisaamu agengege. Nenda okutegeeza ndi kuzigirira nti idda ku Seasand Suites Hotel osobola okufuna okubudaabudibwa obukalamu. Bw'oba oli kwenda kyakulya ekyenkyo kiriwo, woyenda ekyemisana kiriwo, woyenda ekyeigulu kiriwo, woyenda aw'okusula agalungi nga ni security eriwo erigulugulu galiwo. Bw'obanga olina mukolo kwandula graduation party oyenda kufuna ngakuta reception idda ku Seasand Suites Hotel nagajja okukuwa empeereza enungamu. Bw'oba oli kwenda conference, olina musomo, olina workshop, idda ku Seasand Suites Hotel n'abalinidi holo edda omulembe edda obuvunaanyizibwa ate eddiboneka obukalamu. Bw'obanga olina ekidduka kyo nkani emotoka pikipiki oba olina ki security eri gulugulu nenda okutegeeza nti buli kimu kiriwo ate bakuweereza bulungi. Abaweereza baamu bwe bakubona kuwoba musaada bakuwa ekitiibwa eky'obwa baba ng'omwana bwe yandigaire baba we ekitiibwa. Bw'oba maama ng'oli mukyala bakuwa ekitiibwa ng'omwana bwe yandigaire maama we oba yinina ekitiibwa. Ebyo byonna byagana ku Seasand Suites Hotel ni wonka agali ebirungi. Kale mukagwa idda kuwano idda kubona endawulo idda kuba oti muntu w'abantu yakoze eki yankobeire. Olunaku olwaleero tukyazire olunaku olwaleero lwakubiri era buli wakubiri tujja kubanganiisenga nga twogera ku nsonga edirira ku irala. Nze ninzowa Bakari boogere muntu w'abantu kansabe senga gwe tuli naye abeeyandulire era abalamuse senga lamusa ku bali tubona. Yanziza munange webaleno webalire ejala okunkyaza wano. Maina ninze omuntu eddankobe Susan era nga ndi maama ndi senga ndi dada ow'abantu bonabona. Nesiimye okuba nti ndi wano era sebo buli kimu ekitemagana n'obwasenga kindi mu bwongo era abali abatubona byonna mwesunge mwiddaabibona ate era mwiddaabibulira ntyama entende muwuliriza bulungi ate mubone bulungi. Kale ndowooza muwulire nga yeeyandula bweti ekibuuzo ekiri mu iddiiro senga oyogera okobye senga maama dada kwegamba wona ogwawo bagala bo baidukulu bo bakaabaana bali kuvanga mu idya ku myaka emito. Nze omulimu gwenkola gwondegereisa nti obona abaana b'obuwala ng'akalina kuweza myaka 3 aye nga yafuuka nakyeyombekeire, akaali kuweza myaka 25 alina abaana 2 aye yafuuka nakyeyombekeire. Kintu ekyo kiri kuvanga ku ki? Ekintu ekyo nga tukaali kunanya abaana tusooke twenenyeefe beena abakulu abazaala abaana abo tumenye bamaama ni bababa mwena mulimu ni badada boona balimu. Olw'ensonga nene yendikoberamu ife ku myaka gyaife we twakulira nga tubuulirirwa aye abaana abaabo tibakaabuulirirwa niife abazaire beene twesuulireyo gwanakoba titukafaayo kukoba baana nti mwidde mutyame kuwano tuwaye be olibuulira era twatyamanga n'abaana baife twayega ebikoiko ebyo byonna birimu okwega ebikoiko birimu okwega owulire n'ebintu ebindi byonna aye omulembe guno tuli bakozi owona 10 ojja kukola omwana wamuleka mu buliri yazuuka saawa dayenderaku ate ng'empewo ey'okunkyo eyo yona iddagala ey'okunkyo senga empewo ey'okunkyo aye omwana yazuuka saawa 7 olikuwulira mpagaani ife abakyala okusingira irala kankuba enkyo nife tulina okutyama n'abaana baife bano ab'obugala waabakobera okuva ku A up to Z
kuba omusaada ye tosobola tosobola iwe omukola bukobe munange soma munange mulima engaku munange emirimu egyagaka ayigira egy'obuzibanga bw'okobya oti abaana ab'obuwala bali kwewombekeranga nga bakaali bato tibayigi kyakukola balowooza kati bwe banajja mu bufumbo banaaba ku museetwe mwereere ng'ezirabu niino ezirabwikirira niino nekyo kye balowooza so nga ife twafumbiranga ku bugubi nga bakusabula waira yakoba atuseka wakyenkemuka enseko nga yamaze okukubamu ate n'ekindi twavanga eka nga batubuulirire omusaada olina okumubisa bulungi olina okumufumbira olina okumukolera buli kimu kyonna kyonna ekirungi kyayenda olina okimukolera aye ku ssaawa ya buti abaana ab'obuwala be batuuse n'abali kwenda okwefugiranga abasaada mpagaana omusaada gano akati muna nze ndi musaada tisobola kubisibwa nti namupaayamuko baliyo oba nayogeraku ekigambo kyonna kyonna olwani nga asigamye gwakola ati nze tikubwa ate nze tigalagirwa ndi mukulu mwino aliko yeta mukulu mwino olikuwulira mpagaana iwe onova oba oviire yova oize nakavwera tasobola nakukwigula kubanga ali ku WhatsApp ali ku TV ali kubona ali wale mu lugambo ni baine kwegamba ebintu oti nebyo iwe watuuka okumiga oize nakavwera olwisi mulimu engege eyononeka mulimu amata gafu amangu watagali yasigala nga ali eyo akwidukira luvainuma akwidukira luvainuma ate idukira n'abaleero tubakafukamirako ba nti isuuka yosebo senga omulembe ogwo gukali okufukamira mpagaano n'ensonga lwaki oli kubona nga bw'oliko bwoti omulembe ogwo gukaaliyo weena oli kukyebuuza bwebuuze aye nga tukyo bwe twatambuzanga obufumbo bwaife olikuwulira mpagaano ewe olunaira oyenda ino weena oba ebboosi mu maka olikuwulira aye ali kutyoboola ali kwenda niwe kabiri mwene naaba abeeki naaba abebboosi olikuwulira ensonga eyo kale mpagaano bwe batuuka mu ngeri oti neeyo n'ebindi byentali kukoonako bwe batuuka mu mbeera oti needo yasiba emikugu yakola ki yagolola mpagaano bw'atuuka olwisi n'obutajja ye bamuzaala ayinza okuva nga kabiri alina omupango ogundi gyakoze olikuwulira mpagaano bw'atuuka eyo byonna byaba birala ebyo yakoba ati alowooza ati bwafuzireere gundi Abubakari bw'anaafugeere ni Samwiri olikuwulira ajja okutuuka ewa Samwiri kabiri nga yo kiri waasi nga kayiti kibitirire mpagaano yatambula atyo ebiva mu mbeera eyo n'abaana okwewumbekera anti abazira gaali kujja yatandika kwewumbekera aida nigwakola ki nigwata mu kifuba aida niyata mu kifuba ebintu oti nebyo kwegamba yafuuka kumuzaanira ku buzaanire yafuukira awo wakuzaanira ku buzaanire mpagaano nga tukali kujjamu bingi ino twandisoose okwebuuza senga naani kwebale ino senga ni naani senga n'oyo mwanoko yozaalibwa naye mwanoko oyo yozaalibwa naye n'oyo abasengaawo mwanoko gwozaalibwa naye mwanoko alina kuba mugala nga nze bwenakoba nti mwani nazenga ni Abubakari zenanga ninze Susan ndi mwanina wani wa Abubakari niwe senga w'abaana aye buti tuli kukolanga ensolo basenga twagula bagula kyokka bw'omugula leero azira kyakusomekeiza ku mwana waire oba munanga ofumba oti ofukamiranga wakola oti waire kabiri baleba aba bakusomesa aye nisenga ono yena alina okutwala obuvunaanyizibwa aye bye tubabikola yaba ali kwakukigambo sente kyokuba basenga boona bakoze kinene okuyitaita abo bakoze kinene ino twenda bwamagomasi twenda kunywa sukaali olikuwulira twenda nakweraga galemo ngango nti ninze senga w'omugala aye nga ozira kyokoze kuwaire ku mwana oyo w'obugala okumubuulirira senga omutuufu ateekeibwa kukola ki ku mwana ow'obugala senga omutuufu kyateekeibwa okukola ku mwana w'omuwala biri bingi tuweeko ebitonotono kambaweeko ebitonotono
senga ow'omwana ono ow'obuwala olina okuba n'omwana oyo katugeze ali kujja kufumbirwa oba akaali kujja kufumbirwa ng'akaali olina okumwegesa bano ababatya olina okumwegesa otya munange ku ssaawa ddiki n'emweno oyo mugyekweyo eyo mugerere kunku ndikuwulira bulungi mujje mugerere kunku olina okumwegesa oti munange bino bw'oba obikoze oti bikuyambaku eyo mu maiso ng'akaali olwakaali nakutuuka kujja kufumbirwa akaali muto mutaawo obwo myaka ng'emeka awo ku mwana ow'obugala ssaawa eno otandika n'emyaka nga 12 oba 10 kujja mu maiso okumubuulirira mpolampola kuba mpegana eno nga bakaali bato olina okumwegesa oti ebintu babinaaza bati bw'ojja okuyunda eitooke n'ova mu bigogo ebintu bino abandi babi bitakumbali bw'ojja mu bigogo okuyosala endagala oba n'oyunda n'eitooke endagala gigeme nga kino kyosaze ku itooke okiringiriza y'oli kujya okiringiriza mberi bwagema bulungi endagala de eitooke lino okulyetwika gano ogaba enontoliiro weba wetwise ku mutwe neringirira yojja aye ebisiraani ebindi tuli kubifunanga lwansonga nti tituli kugiirana ku buwangwa tubiswire mpagana iwe senga obuulirira omwana omukobi ati munange omwana omugala atiye ebisaati omwana omugala buli lwokuloba n'ebikyuka ku mubiri gwo olikuwulira ebintu bino ebikyuka ku mubiri gwo olina n'okuba nti obirabirira bulungi olikuwulira kuba kitwida kujjayo nonani so olina okumukoba oti munange onaabanga kwenkwayo edo gatukula awo otegeere ekyenkola onaabanga ku bulungi watukula buli wamu onaabanga ku bulungi watukula olikobera omwana ow'obugala iwe senga nze senga ate n'ekindi buli lwoba mu bantu n'oyogera mu bantu ng'akanwa kano kavaamu omuuka omubi kiba kibi sanyanga kwamaino weewaawo n'abasani abandi bali yabawona akanwa aye tulina emiti egyo gye tubawa beesenekeza ku kanwa ono yaboneka nti akanwa kano buli lwayogera akawoowo akabi tikafulumayo waliwo emiti gy'osobola okwesenekeza wabanga biriyo weesenya bulungi oti aye tuli ku miswaki gino egyekizungu gino gyekwenda mirungi aye okola kuuku akati akalungi weesenekeza kuuku amaino ago twakoba emiti egyo bulezi Katonda be yali atonda ensi buli kimu yatutonda nga mumalirivu emiti egyo gy'oli kubuuza oti aye bulezi kino omuva n'amakerenda getumira bekiri bw'oba olwaire omusuuda tibakoba tutona ku lubirizi olwo bekiri bwe bakoba ati weevumbike kutono nga bikola ebyo bya miti bino ebyakulini bino n'otamu musepiki n'otogosa neweebwike ojja kuvaamu nga wenawe ng'otuuye era ng'otereye okitegeire awo nkitegeire so ife basenga ife kuba wairende dada era ndisenga ife basenga ife tukoze kyamaani ino okuyitayita n'abaana b'abaani naife aye ate twena tulina abaana awo ukyemba enjuku gy'okubuuza twena tulina abaana ababeeta bali basenga owulire aye empegano singa onayitayita n'omwana wa mwana n'atuuka mu bufumbo n'avaayo ate nga bakobi ati buti Suzani niwe senga w'omwana ono ono okuswala kubaawo bakati mama asenga ono yakolanga ki bamaama tibatiranga ino okubanenya aye bakanga tiyabita kuwasenga aboneka tiyabita kuwani wasenga so nga kyandibaire kirungi omwana ono twamutendeka okuva mu buto basenga bangi ebindi bebatayidi aye singa beyambisanga kuku basenga abandi byamubuuza ati amona muwala wange kino kiti senga oyo owundi yena bw'abanga azira itima asobola okukobera nti mona omwana oyo ku myaka gyali mutandikeko omukobera ekyokola okwerinda tibuti mutandikeko then bw'ajja taakula nze yobona gano nanaabanga nisenga nidaada era ng'akukoba ati munanga nga wakutandika okunaaba sooka bano yakubira ekitundu kyoteekebwa okusooka okunaaba yakubira ekitundu kyolina okusooka okunaaba ati era naaba oti aye abaana abaleero ate tibagalagika boona
Kwitu baidimbo bali kukatufu ati mulembe gwa digital.com